waɗi ñalawma gooto tawi omo dari e daande weendu Genesaret tawi diɗɗal ina ɓittima ngam heɗaade konngol Allah ngol o yi e daande weendu he laaɗi ɗiɗi awooɓe ƴeeŋnooɓe e majji ɓe ngonnoo ko e wuppude saakitaaji mumen o joli e heen gooto ka Simon jeyi o ñaagi ɗum yo abba nder ndiyam seeɗa caggal ɗum o jowɗi e laan he o woni e jannginde diɗɗal ngal ndeen o gayni haaldi o wii Simon ɗennutu luggere to berton saakitaaji mon jaggon liɗɗi. Simon jaabi wii ceerno min mbaali ko awde min jaggaani hay huunde kono tawde ko noon mbiɗa mami wertu saakitaaji ɗi. ndeen ɓe mberti ɓe jaggi liɗɗi keewɗi haa saakitaaji maɓɓe puɗɗi seekaade ɓe ɓaaƴi wondiɓe maɓɓe wonɓe laana gorko ɓe yo ngara mballa ɓe ɓeenne ngari ɓe kebbini laaɗi ɗiɗi ɗe fof haa ɗi puɗɗi woobde ndeen Simon Pierre yii ɗum dikki e yeeso makko wiimo joomam woɗɗitomi sabu komi gorko bakkadinoowo. ngati Kawis jagginomo kanko e wondiɓe makko ɓe fof sababude liɗɗi ɗiɓe jaggunoɗi awdiɓe makko ɓe hono Yaquba e Yohanna ɓiɓɓe Sebede kawanomo kañumenne kono Yeesu wiimo woto hul ko heddi heen ko ngawata ko yimɓe. nden ɓe joofi laaɗe ɗe ɓe goppi fof ɓe ndewi e makko. waɗi ñalawma gooto tawi Yeesu ina e wootere e cey he haa gorko gooto ñoodo binɗo baras yii ɗum turi e leydi ñaagi ɗum wii ceerno so tawi a jaɓi haɗa waawi laɓɓindemi. Yeesu forti junngo memimo wii mi jaɓi laaɓ. ɗon e ɗon ñaw baras ngu iwi e gorko o. caggal ɗum Yeesu yamirimo woto o haalan ɗum hay gooto wiimo noon ya holloy hoore ma jettinowo sadak o mbaɗana laɓɓingol ma ngol sadak mo Muusa yamiri o beele ɗum ina wonana ɓe seedan faagu. ndenne de dowlo makko ɓeydi saraade diɗɗi mawɗe ngoni e rentude ngam heɗaademo e ngam riwtaneede ñabbuuli mumen kono o wetti heɓde e nokkuuji teeyɗi ombo toro